le tafasi la fai o se pokalame ua iai le talitonua, e manino ma matafi se puao, pe a susulu iai ave o le la, matafi e se ai, i le whaasoa whesa ngai, au vantu, au mai, o na manino lea o le nenefu. Le nei tausanga ma le tele o mata upu e tūla i mai, e a fia ai le au nanga ma ngā luenga whaatino i lo tātou atunu. Peta ai e manino ma malamalama, ina ua sa saa whaoti le utu a le whai mea, o whai ngoi nai le nei poru kalame o le tā whesila whai. E fia e whaafelo i atu i le mai moa whaafonga le tātou atunuu, le nei fo i tū la, o se whapoponga le nei o le tātou porkalame o le tā whesila whai, i le nei fo i vai aso. I le vai aso nei la, o lea ua maua le wheloa inga, ia ma le sui o le pūlenga o le whaala potopotonga, o le to o manga mo e puanga tia, le sisunga ia tawhatoa Sam Fruen. Ia e tu sai foi o le whaamalamala maina, ma le whaamaninoina o tiute ma matawhai oi, ma au nanga, a le whaala potopotonga o le to o manga, ilo tātou watunu, ai le ngata i lea, o le to o manga, ia o se tasi leo whaala potopotonga ua ilonga fo ilo ne sao malane tautua, ia Samoa. Whaatalo whaatu tawhatoa ili nei tu lama, alor soi fua manuia. Ia, soi fua maua, lange mai lau. Sunga le fonga le tātou pokalame, lau sunga mai si. Ia, whaatala whaatu fo ile. Pa ia malme malo si o tātou watunu o lo whapeona, ma ua mali tātou pokalame nei e fiafi. Ma lo whaafitai, ia ua whailawa lo fonga e whai ma fonga tau moli le a fionga i le tamaitai presidente i whaapia le pūlenga ma le mamalu le tātou whaalapo tonga o le tō manga. Ia lea tā ngā isa o ia ta whatoa i le whaamoe moe o le tātou polkalame o le tā sila whai. Ia se e sau noa ia wai tā ua le tō manga ia ai tō tele lama fo e le o manino ia po o wā tōnu wā au nanga o lo fito i tōnu ma le whaalapo tonga. Ia sau noa ia ta whatoa e whaapewhena so ta ia tu lea tu nuu i lo tō ofisa pe a whaapeo mana o mia se so soani. Ia, whaftai lava mo le whaafsili. Ia, manatu e le o pōmala e fo i le tō tele si o tātou watu nuu i le au nanga fo i le tō manga mo e pōpō ngā tia. Ia, poli nei au nanga sa whapeona matai nei le tausanga i luafe ma le lima. Ia, o le tausanga fōu la lea ia i wha moe atoa i le luas full tausanga talu o na whaatino leo o nanga tō manga. Ia, o tūlanga lava masani e te lo lato lo whapeona na fifio atu pe whao atu la tomta upule ofisa. Ia e mwhai lava na fio atu tono le ofisa e whaurua la tau tangi. Ia le ngata ilea, ia olo i fu le mato o nanga fu ilea lusu whai tūla. O le mato vidifua, numero vidifua, le varu se lau fitu wha. Ia o le numero le mawhai o na e wala au mai fu. So se time mia le aso. Ia olo e mana o bia i se sosoani i tūlanga tai tau me io sa wai no tono o loto i whale o ainga. Ma lo whaafitai, o e sau noe ta ua tō leina lea vili fua. A whai e wala au watu se tasi lau tō leina telefoni mo se so soani. E malu pui al wala au lea. Ia whaafitai, ai whinko le te loa le si lea tūlanga e whaatau ia tele whaatau ina tele le tō manga. O le malu pui lea o whaamaunga o mātou mta upo e whaapeona a watu i tono le ofisa. E le mawhai ona mātou a vei i tua ni whaamaunga. Se i wanga nā ua i oi e tangata sa whaapeona watu al mta upo. So o te whaelo atu li pa i emal malo le atu o ai awa e wala au atu i tono le ofisa. Ia o tō mauti noa le lei, o e malu pui o tō whaamaunga i tono le ofisa o tō manga mo e popo ngatia. Whaafitai ta whatoa. O le tangata lea wa wala au watu po o la fo ua wa sulu whai atu la vai lo tō ofisa ona ua mana o mia se so soani. O le taimea sulu whai atu ai, e mawhai ona lo tō avatu tangata lea mata ofi lo tō ofisa, pese ilonga ua whaamao nia ia mafua anga o mata upu ia nā ngai atu ai. Whaafitai, ia moli sila fia foi. E mātou te ngalulu e whaatasi ma le ofisa o le ofisa o leo, o le tele lavo mata upu mātou te whengai mātou.
e mātou te ngā lue whaatasi lawa ma le ofisa o leo. O le mo le silafia fo'i e le pa ia ma le malo le atunu. Ia e hei fo'i o mātou wapitanga o umana tāpena ina e mawhai ona no fo'i na ialom whanau ia e whapeo na abatu i tonu o le onanga ona ua fie ni sawanga i tonu aina. E le ngata i lea, e fo'i ia le fo'i le whale wa uma fo'i tāpena ina. Ia mōna i tina ua sawa aina i tonu o lato ainga. O le taimi la e abatu i le mta upu i tonu. E silafia fo ia mo isi o ese ato ina mata upu e mata upu fo io e ina itina mfanau o lo fa pea ona yai ia ona malu tono la to ainga ai fo ina yalo mfanau e lo yai se avanoa o se no foanga e malu ai a fa pea la o fina ngalo e silafia ele ofiso leo le fa tino mata upu ele se me malu ai o ila tele na watu ilo na i tina mana i whanau ia o i tono la pitanga to manga a o e whaatal tale te me olo whaatino ia ngaluenga foi maso so nga le official leo ia whapea foi ma le official to manga Ma lo whawhitai, o lautou au nangala lea e ta ua o le residential care. ia sa ole Se e sau noa e tau whaamala malama le psychological support o le a le whaamoe le au nanga lautou whaalapoputonga. ia whaftai ia manatua o le au nanga nei o le psychological support ia mo le silafia ele o se au nanga e masan ye yo tatu tangata wa mātou le ngā lulu e tongo le ofisa masalo po le 5 sanga taluai fatoa mata ona talia e o tatou tangata ia le au nanga nei o lo foi tu manga o tatou si o tatou atunu ai neu whaafitauli e te tala noa te whaasoe lau tama e te whaasoe lau tina o le matai o le tau ainga ia o nisi foi tangata o i whaafeanga ingo o lalawhanga ese a whaapela le ke aluaku a le uri whee o i se pālangi pos kanga ki le e moko i leise soka inga leise e ke lo ngaka le whainga sia ia la tau whaafitauli pato le ua ia le mba malama foi ia ma ua tele foi o mata upo fata wa ina foi ele langi ato le afianga o mafau ia le ngata i lea o to tonu o tatou whamsinonga wa tele whai unga alimta mai tai whamsino o wha lava ia le puipuinga ma le tau mwhai le sosoani le mafau o na ialo mwhanau ia mese na itina o lo whaapea na afie i sau wanga i tono aina lea lawa o te mineila ia wa uma fo ilanga wa ele mako team o qualified counselors o tele o na itina ne o na itina fu ia wa fo i mai fafo o to fo i mai nei sa mo no foi ia le nga te lea ia nei fifi au ia mai tapo sa lo fatino ia le fa mo le ia le experience ala to practice fafo le la wo tonu nei sa mo le la e fo la to onanga e so soani le nga tala i cases fo ia abatu tono lo officer a wo ia la va ia te lo mtanga luenga ma company opsi sila to ale pule fu le wo mana o mia e lan tam final luenga le se fatata no nga o nam ta no refer to le ia mato mo o mato nga lu fatasi fo la ma le officer le fo wa te le fata wa ina le officer o le pokala mele o le psychosocial support o le fo la fa nga le officer ia le o nanga le e refer to fo la to mata upo e mana o mia fatata noi Ma lo whawhitai. Ole se ita tala noa la i le mea ta o le sa wanga. Ai mai se lava mea ni o whanau wa le ua o te talitonu ua manino tato atu o sa wa ina o tina. O le vaenga la leo le whanau o ai tu a inga sa wanga fo i lea ele ngata o le whanau teine. Ia whapea fo i le tu pa o li whanau tama. Wai tu a inga sa wanga o lea o atu wai i am ta upu i lauto ofisa. ia whaftai ia mana ia le fisili o le mātou lava ia ofisa pe ona whaelo atu ma silafia le tōtele o le amatanga o le tō manga mo e pupo ngatia pe isa ave le whamamafa ma le whamomua
ina I alo mawhanau fo I wasawa ina I sawanga matanga. Me o le whamalosi ia po le whiusua inga le talawhiangai. Tamaitai. Tamaitai. O le taimilangi nei, ele o toe ngatai ia le sosuani al to manga. Wa tele mata upo wa whapeona watu tono o le mato ofisa. Ia wa afiaina I alo mwhano. So se toa inga sawanga. We sawanga le fasi. O le sasa. O le sasa. Ia we sawanga o le mafau. O lo fui tatou e altala fo ile le feo lolo le. Le fio le sasa ngaro le fio le mafau. I upu I upu talafo. Ia we fo ia sawanga whapena le mafau. Ia le ngata ile. Ia sa wanga lea o te linta to whalongolongo nei. Sa wanga matanga lea fia ia. E nai whanau teine. Ia ina I lato ta maa. Ia o nisio le ainga. Ia po o nisio le fio anga. O se toa ina sa wanga fo ilea ele I se consent pe under age fo. O le tele leo toa ina sa wanga le. Ia awe fo ia na yalong whanau o lo whapeona watu tono le tomanga. Wale whentausi. Wale lava tamau ainga o nei mātua, ia e whaatino I le tau singa o whanau. Lea foi la watu tono le tomanga. Ia e mawhai ona sosoani mo sin taim popo. O tau mwhai ia le ainga e toe whaatula I mai ia le se tūlanga le leili tono loto I whalo le ainga. Malo, o le... A o tau sia la ia I la tau nei te tono le to manga. O ani pol kalame fo ilea whaatino le whaapotonga ina ia toi tapu e mai ia mawhau ma le soifua I la tau nei wa afia I sawang. Ia, whaaftai lava. Ia, mole sila fia e lau tele o te lo fu e to tele o la to lo whaapeona mau o mali nei whaatatanoanga. Ia, o lo malama le fu I ngalwenga langole. O na ialong whanau I tono le tomanga. Ia, o le ala, o le taimi lava e watu I tono. Ia, e watu no fu I tono o le apitanga ni a tomanga. E tele la pokalame whaatino, o tele fu I o pokalame whaatino e nai tangata fu I o lo whaapeona o fufu ato la to taimi e ato I tono e whaatino pokalame ata maiti. Ia, o nisi o nei pokalame whaateta inga o le lako e whaangasolo ala ko counseling. So se tamaititi lava e alu tono le tomanga. E whaangaso solo lava la to counseling se I o le taimi e toe fu I tua. Ia o whaatino fu le matua o ngai tono le tomanga mo I poponga tia. O le haonga lea, o le haonga wa sa whaatuina. Ina ia mawhai ona maintaina ia le o langa o ina o le tamaititi. A o iei tutono le o le nofuanga se I o le teime toi alu I tua. Ia o lae lava e tutono le haonga. Ia e foi mato whai ngā paanga matele o whaalapot pitonga si ese o la whaapefu ona o atu e whaatino o la tō pokalame. Self-defense. Tele lava nei tangata e atu e whaatino. Ia e foi mamato pokalame ai o tamaiti pe o le gardening. E le pokalame o livelihood skills. E a o le la kuka. E o me whapena. Ina e mwhaina o atu I tu e la toa inga. Ele o iei se pato o misi o le soifuanga wa pe o le whapea a mailo I tono to manga. Wa ese le o langa e o lai, le ai. E mai e tono to manga, te alata pena la mua. E oi fui tameti so soani I salungo le fale, ma me pena ma whaila to, me e tau ma whaile aso mle aso. Malo whaftai. O le vaenga leo lautou au nanga o le court support. Mwhaina e sau noa tawhatoa tau whaamamalama le vaenga leo. Ia, whaftai lava. Ia, I think o le si lea ngaluenga e se le malu se o le mato ofisa ona o le sile fia fo I mausisi. E a watu loa ia le tamaititi tono le tomanga. O le teime a watu o le teime le a matailenga luenga le tomanga. A matailenga luenga. So o le teime a toa e le kamekiki kongo o le mako shelter. I le tāpenanga mo le wala awinga o le protection order, mo le tāpenanga mo le whangasolonga o cases. O mako wale whengai marka mekiki. So provide lai mako, o le mātou nau ta inga. Ina I ho o le taimi, o le tāpene penanga o le tamaititi, mai le taimi lea o le taimi e whaatino i le whamsinonga. O le mātou nau ta inga, I ho o atu le taimi whaatino i le whamsinonga. Ua lava le malosi. E tū la I moli mau I le mea lea. So o le telefo I la o mata upu.
e al mata tonu nga afa le tonu le court support ma temi telo mata upu fo io temi ale te o toi fom sino o le sita mai te toi sui ale le statement nga long ma fo inga ale le leila ia lo mata itu ino ole ke mele ke a mai ile alo le il fom sino e ke le al ke me ona fa inga ile fom sino nga I mai ole consider fia foi e le te me va to le singa luenga tele mato o ke le o ngai fa ngau e va e le un fain tau tala e le o mafai ona fa matala le me morning tu ai o le singa nga luenga mako ina ia e u mai le vai aso do vai aso wa mata na mai lunga ia o mata tala mai ia me ia sa na tia momo le wa mata fa lo mai Na open open up mai ia ka mai e foi la kai me e fai ma ko sessions direct ma fa masino e fai lo ai ia ni me fo ia o mato lo o fai lo mai ta mai e ta ona to e fai lo i to no le to no fa masino ina ia fai ona no ta inga ina ia fai ona manu ia le keisal ta mai titi le fatin ma no fa tai ole e se mai la le fa nau ole tu pa o ta mai tai awa e foi ta mai sa waina a fai la e o mai se mata upu ma au mai se tina o sa waina e po se ta ma foi ole ale umi e mafai ai ona tausia I to tonu ole apitanga to manga mafai ai au to nga luenga ona toi mafai le ona toi foi I lona ai pele mafai ona toi foi I lona ai ia wafta ia e peona e sauno e se ia na ia lom fa na io wa fia e se fo ia le keiso tina fa te tengo tina e ele mato fa le fa pito wa e mafai ona a fa pe usa wa ina tina tono pe fo ona fa ilo momo a mai le mta upu le ofisa refer le ofisa le fa su en taimi lava le o I foi e sai di ele ofisa malo pe ye se no foanga se fem foi na lo tina a ela mata upu fo ia o le se o pe mamau le ainga pe le se e o fo ile ai no tene elo mana o batul tene o to ina case fa pen fa langa mai kongole o le mako shelter o le shelter la o le case la o nei tina pe avatu tonu e se fulu fa so o le pako policies fulu fa so no foi tono le matu ole shelter apitanga o le pitanga o le fulu fa so le o le fulu fa so le wa tu mai le fa ngal benga e fa atino ai ia ngal benga uma tau fa atino ina ia mafai ai ona maua se no fuanga sefe e te fo yeltina o le fulu fa fo ile waso e tele na alau mai fam sino ngai fa ia e to review ai il polo inga le tu mau in protection order le fa tu wa tele na tinai once a made case fa ilo male polo inga le tu mau o le polo inga la le o le kai mi vo la le o mi polo inga le mi le ngo foi kongole o le mako shelter ia o boi foi la case o kai mi la le e me fa nga solo ia fai counseling a makanga fai fa tatanoanga malato ainga po fese me fai na malu no to fo ia tinale a we foi lam ta upo e bo over male su fas ele o mo se no fo em foi na ia e tal sanga ina foi la le fam sinonga ia le officer ina em foi fa wa ona no fo si tina po ile to no shout a si pa popo si va ya so si to fa mau tu ia sa ilingo o me mana mi ta fatoa e faafela ia le fanau faafela fanau a le ua e saunua faamamalama ia le tulaga I le vaega matutua ia po o tinā foʻi ia po o tamā foʻi sauāina ma sulu faaiatu i toʻamaga a o le fanau la lea se umi e mafai ai ona vaaia ma puipuia le toʻamaga ia alo ma fanau o le tatou atunuu aftai ia o le tulaga i le fanau el terminei ero ia se temi fa tulaga ina en fa ina no fo ia na ia lom fa na tono le pitanga to manga o le tele lava mata upu e fa mo lava le nga solonga o susu e nga le official leo ia o mantua fo ia va tu le mata upu ton o le temi atoalia e fa isu su e nga le malo ia ana mai fo la ia le fam sinonga
o le afo le kai me schedule le le officer fa tino ia o kai mi a koala nga e malpui se i vangana ua ia se tamaititi fo ile o la walu mau le officer le se e mafona toi fa matu o tu ai o la e malu pui a o tele ona i fa na e batu ton ia o tele ole umiale o le fa sanga solongo o su enga mal fa tino o le taimiale o le taimi fo ile umai lo fa tino taimi fo ile na a matai lo ia le ona fa nga solo le reintegration o le tamaititi to e masalo o le taimi la iti tale o tolu masinga anga fo o silifia foi o tele ona ia long fa na uia ia o tele o muta o pa fa sanga i la to lava ai ele fa ngo fie la le umole mata o umangeia fa mai lo a velo ka mai kiki ko le i la ko ai e a vela male lo fo wai ele lo me kupu ye wale ele fie ele ai pa to masinga na e tu mai ile officer e fai fa tino fa tata no ya to no e telo mta upe o mai to masina ia o mala mo fo ai nga tu langa le o le alo na laina mai tonu ia ma fo anga ona tu po ni ma fo ia ma fai ona maua se mianga le tala feanga ia mo le alo po le tamai titi le ai to fo i to le ai Kaftai. E ai ni whaafita uli fo i lea o whia ngai ma le whaalapu tonga i le tau aveina o mata upo i la tau nei i le ngata o tina ma whanau teine i whaapea fo i whanau ma tamafo. Win whaafita uli fo i lea o whia ngai ma e whaataita ingola utala pe o e maisere tu pao tina pe ai ni whaafita uli fo i lea mole mole la tula tol tina e suru whai atu. Ai o le taimi fo ile ala wai lo tina o le a vel tama o le wa mai le tama ta o fia le o le o masu esu eina ona to e manatu le o le tina o le a to withdrawal case ai to fo ia lu o le to alua e ni va fita o fa pe o fa ngai malu to fa la ko ele na ti o le tele mta o fa pe e o le to ina tu langa fo le a fa pe na yalong fana wa e o te mo mo wat salo le iwa supa sene o alom fana o lo tono la pitanga talu ona atu nai tamai tito le yo atu ala to ai ngai asi po le ale umil tausanga mal afa lo tausanga tu ele o atu ai ngai asi o isina va fita lu matua afa ai ngai fu ngale langai the whole family le against le tamai titi male mal mata o fatino e vo la mato nga case nga wa sa no o nai o tina fu e la ku ngi mo wa o kia le ma fo fau malangona ia nga ve vesi ro la ia le fa nga wai ia ve vesi file statement fa acumul protection order ma me va penga le ala o wala o klo ia ka ko wolo i kai le fam sinonga va toto a me se o kai au ala ku nga le siaso pe ia le simen ko sui ma ko sui ma fofo e vo la ngai ke se so penga ia pate ele va nga ma ko fa malo si wa pe o me yo fa tu la fo no e fa ia le loto malia le o tangata ia al paulo longa fa fita e ole mai mau yo resources so officer le nganu ka penga nga o mo ngi ia ai saudi so ma ko sui ako Malo wale ona sai. Ia o leo te wala ia tu ia u tō a pitanga ia whaingoa ina pe o le House of Blessings o le House of Hope ia maisi pe ni ngō sapani ia le whaingoa ia u tō a pitanga whaina e sa unua wha mamlama ta whatoa. Ia waftai i o le lotoa ia i tau i tōna i mato. O lo whaingoa le Campus of Hope. Ia na uta tō sila fia umai ia le wingo le upu hope o le tele o nai tamiti ma le au nanga o lo whaatino i te tono na whanga lea. Ia o lea, you're giving them hope. That's why it's called the Campus of Hope. Ia eila e fu ila mato fale o makwa o nga ngol School of Hope. Ia eile House of Hope, House of Hope le sa amata ia ila le wo. Ono no foi ia lo tama light ia manai tamai te lo a fie i mana o fa pito ia we foi la male House of Dreams
House of Dreams ia o le ngo fo ia nai teni ti matu fa solo na uma ia cases ia ole pe ole na no te nga fo le ole ia mafai ona miti pe ia wone I mutai I House of Dreams ina ia o le teme te alwe tua o lo ia pe se fa moe ia te oi e vola mal mako House of Blessings o le House of Blessings la ia o ile tau se ia na yalo fa na ia to fa na Mo pepe. mo pepe ia mo silifia e vo nai tamai te o tonu wa afia mai tanga yo ila tau se ia it's a house of blessings. You know, this is the blessing ole wo mise ai ngai tau o le tali ai no me wo tupu ina yalo fa na ia ia e la mana I fale na pela le fale le sakura house ole fale le fa nga na tina ia sa waina ana fa ino I le sakura male asahi o ngoia o fale ia na sa fa pen fa tu pe ina le malo Japani Ia pani. e o lato talsanga la I think there are flowers e oni flowers ta wa blossom I to tono lato fu ia tunu ia le na talsanga mai pen foi na fa ingoi fale ia le la wa fa ingoi fale lua ia o le asahi male sakura Malo. O alo ma whanau ia tau sia tō manga. Le wai sau nua ta watoa e iai nei whanau ta maitai ia e no nofo ai to tonu mau I le campus ia pola pitanga. Whaasolo solo I whana matua ia lato soifua. O whanau la ia o leo lo tau sia le tō manga a whai o lau whaasolo solo la tō miti ia ua manatu fo I la tō o lea ua solonga manuia le o langa o toi fo I mai lona soifua I le mea sa tauna iai. Na manatu leo leo la tō o le a toi fia fo I o la tō a inga. E mawhai ana wha matu e o tō e toi fo I lo la tō pe a whai o lea ua solonga manuia lo la tō soifua tau singa tō manga. ia a fo ole nau ta inga lawan na e le isi se no foi I to manga fa ba ole pe ole anga umi nga ir ka me ki ko ole fa nga solongo o su enga mal fa nga solongo fa sinonga al taimi lava mal fa sinonga ole taimi na amata I le mako reintegration e to e fo I tu ainga ai e fu fo I le umi al fa solongo le reintegration ile va ia ku ua seki le longa mavo fau seki a inga le la to e fo I ai ia wone ye se fa fitau ia le tele fo o nei tamiti ia e o wa kele skills wo mo ko ngole o to manga ono o ngai volunteer se o ko fa ki fa la ko fa nga ele fa le nga ili fa le va nga ofu e fa la ko baking o me va pe ai fa uma ngai volunteer even sewing e so ia la to e vola la ko fa lo o ka le shout e fa ka wa la ko me la fa uka la ko handicrafts la fa ia la to ka I skills e mo mai e volunteer se ke mo ko to so ani I tal no fa Whaftai ta whatoa ia e manatu o le tele lava o vaenga o le au nanga le whaala putonga o le tō manga mo I popua ngā tia le ua mai au na e sau no wha amala malama iai. Ia la whato nei awa noa po i se si vaenga nei te ua pa ua tu ia tia au o au tō mata whai oi ma au nanga e whaailoa I lo tātou atu nuk ai le wha maina tāpol kalame nei tū la. ia waftai mau sisi mala noa ia manatu le o le tele o le tafa so le o fa ilo to le tele o pokalame ia ma au nanga fo lo fa peona na fa tino le to manga e tele fo ia nai polo ke te o lo fa peona mato fa tino le teminei pe ele mato pokalame o le noftani ia ma tele o fa la wiloa o lo fa peona ave tu ai tato wa onga ia fa pe fo ia fio anga ina ia mafai ai ona mala malama o tatou tangata e le suinga o tula fono ia ma suinga fo io o le nei vai tau na ngor kele o ka ko kumanga masangi las pe ua fke nga I ma kele o suinga o kula fongo ia wel terminate o le pokalambe fa o wana manga luenga fa o to manga lo fa pe on fa tino o lo fa o fo ile le mato nga lue so tau au mal nga lue fa tasi mal matanga luenga o leo ia le ngate leo le matanga luenga o le whamsinonga. Ia wa pe fo ia le MESC, ia o tale whalmai, ia le Ministry of Health,
ia ele ngata i lea o le ofisa o le ofisa tina matamaitai. O nisi na o le sota inga le leila matou ma i le ofisa o le whamsinonga. O e pe e le lalo le vaenga o le family court. O i le pe e umolong whaatino ia whamsinonga fu i o latou o lo whaapea na awhia mai tutono o sisi aingo ai. Ia no refer lo le ia matou e whaatino ia pokalame rehab programs fu i o le anger management, ia o le drugs and alcohol, ia me whapea. Ia o le komwhainga ia mo sisi mamlama fo e whaifunga ko ke e kui i neisa uanga. Ia e manatu o nei mta upuna sa manatu e whailoa tu nei. Ia e one i ngalo le pa ia malo se tatou atu no ule tatou numera o le vilifu o le tatou helpline. Ia i lava sau whawhita ule te fia whaasoa mai ai pe te fia wala au mai fu e li potin mai tono le to manga mo e puponga tia. Ia whaiona e wala au mai le valu se lau fitu valu fitu wha, valu o fitu valu fitu wha. Ia e whaataltano ai ia se mata upo e olo e mawhai lo mawhofau. Ia e langa te lea, ia lo au ngofo le ofisa pe e mawhaiona e sua tu le ofisa e whaataltano ai nita upo whape nei. Ia e o ngā fwole nea manua me mole toile ngā whaatai le ofisa nei whapel nei ala leo le TV e malau a fionga mai sisi ia mole nei fo ia manua tā ua tu mamaua fo ele nei whala putonga. Ia e whaatino e fo nei whala wilo o ngaluenga si ese olo whapeo na whaatino i tono le to manga mo e puponga tia whaatai lawa mole avano. Malo whaatai sau noa a tawhatoa ia manatua lo tātou atunuu o le ofisa o le to manga mo e puponga tia o lo so ma le ofisa o leo. Ia o ina e te anga iai ai whaatai tele tawhatoa mo le avanoa o le nā ua mai moa whaafonga mai le tātou atunuu i le tātou whaatalanoanga ia ma le sui foi o le pulenga o le whaalaputonga o le to manga mo e puponga tia le sunga ia tawhatoa Sam Fruen i le nei fo i vai aso i le whaapoponga o le tātou porkalame o le tāwhisila whai. Tulit sau mai le isi o le whaapoponga i le vai aso a sau. Ai mo le taimi nei ia whaasoifua ia. O le tāwhisila whai o se pōkalame ua iai le talitonunga. E manino ma matafi se puao pe aso sulu iai ave o le la. Matafi e se ai, i le whaasoa whesa ngai, au vantu, au mai, o na manino lea o le nenefu. Le nei tausanga ma le tele o mata upu e tūla i mai, e awhia ai le au nanga mga luenga whaatino i lo tātou atunu. Pe tai e manino ma malamalama, ina ua sa saa whaoti le utu a le whaimea. O whaingo ina ai le nei por kalame o le tā whesila whai.